Ekyama ekiri mu bakyala b'emabega tuli bakazi basomi n'ekisooka, tuli bakazi abali principal di kyakubiri, tuli bakazi abali n'empisa kyakusatu, tuli bakazi abafumbi kyakuna, twaba bakazi abeegombesa mu nsi yonna yonna. Ky'oba obona Kyabazinga yalese ofuna enkamuli, yaleka ofuna kale Busoga yonna yonna yalonda mu nfuna MAYUGE. Tuli bakazi abaakuzibwa obulungi n'empisa, tuli bakazi buli kimu kale kyaganywa mu bawala ba MAYUGE. Kyova Kyabazinga yasazeewo okudda ofuna eno abakazi omukazi ababeeyo nga benda abakazi abalungi baba ku magezi bayidde banoonye n'ewaife MAYUGE kuba buli kimu kye bandyenze mu mukazi abawala b'e MAYUGE bakigimu. toli basuudiya busuudiye Kyabazinga ajja abakubira ekituufu kyene ekiri mu bawala b'e MAYUGE. Omulungi ali kwa media nga okidi bulungi nti Busoga eri mu kusagamba, Busoga eri mu kubinuka, eri mu kudigida, eri mu kusasadya isano lyerere oluvainuma olw'okufuna ine bantu ba Busoga mama Mutesi Joviah nga wayi media bambi tutyaime oluvainuma olw'amawulire okubita mu kidi bulungi Katuukiro wa Busoga Dr. Muvowala yabaire ku kitebe ky'obwa Kyabazinga Bugembe yakaba n'amawulire nti Kyabazinga yafuna omwagalwa era nga yafunye ine bantu wa Busoga etulindiriranga era nga emikolo gw'okwandulwa gwabera mu bitundu eby'e MAYUGE. Yabazaala bambi omukyala afuuse buti maama wa Busoga nga wayi media twidye maka gano awabaire omukolo era amaka gebazaala mu mama Joviah Mutesi buti afuuse ine bantu wa Busoga okwidde okwogerako ku n'abafamire batukubere ku mbeera ng'eyabaire excitement bawulira batya okuba nti Kyabazinga yasalawo yatula gano ine bantu wa Busoga era nga bambi n'ensonga etulese era nga bambi tubasabe mutweyungeku nga tujja twogera kuku ni baba w'omuwala Joviah Mutesi afuuse mama oba ine bantu wa Busoga muka Kyabazinga atukobere ku mbeera ng'eyabaire. Ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribe ya please go ahead and subscribe, like and share our videos. Kali bambi mulungi ali kwa wayi media mwidi bulungi tuli basanufu Busoga kyetulindiranga wona awo baba Kyabazinga okutufunira mama twakituuseku era mwiduka nti eigulu Katuukiro wa Busoga owekitibwa Muvowala yaviro yakubira banamawulire ife yatulaga nti baba yasiima yafuna omukyala Mutesi Joviah era nga ku mulundi guno bambi ab'e MAYUGE beesiimye nti buli kirungi kiva waibwe. Baba Kyabazinga omukyala yamutwaire MAYUGE, tuli MAYUGE Town Council era nga ndidya kukwene MAYUGE bambi mu maka yebatoola Mutesi Joviah mama ine bantu buti wa Busoga ebigambo bikali kuterera bulungi ebida kutusoniwa omwami ono yali naye n'omuzaire ni baba azaala buti ine bantu wa Busoga Joviah Mutesi era ndi wana tukobere kuku aisano eriri wakagano n'engeri bawulira munku atusangaira okubona yanzize sebo amaina go sebo amaina n'amaloboozi bandita Bayole Stanley ninzemba ku kyalo kuno kya Sente Mulumba kwempangalira kwenzalibwa kwenkulirwa nokulya ekijja abazaire bange bali inyuma w'enumba yange abamu ku bazaire bange undi akaliwo mama enumba yire kugirengera bandita Bayole Stanley inze baba wa mama ine bantu wa Busoga tikaganga mu bisa mukanwa maina ago gemuli kunkoba nze nabanga kabiri obwa Kyabazinga ndi ku butyobola so ndakoba nti mama ine bantu wa Busoga ninze baba we amzala. Okay, so tuli basanufu era tukuyozayoza ng'omuzaire
tukuyazalizanga family ine bantu buti mwavuira era tuyazaliza n'abantu ab'emayuge bambi ndi Yazid Yolisigira so tukobere kuku katono ku mikolo egyabairewo engeri yemwanirizamu abageni kuba tuwulira nti abalangira n'abambeda iddo baidye nga bava mu Kyabazinga nga bali kuidda okukyala kuwano okusooka emikolo gyabaire mirungi aye tidda kwitotola kalicha kubanga oguti mulimo gwange guli ku mwene gwo n'abaningire mu lubimbi olutali lwange kubanga tulini minisita wa kalicha atyamu Bugembe mwami Mafuma Daba inonola ebyo tulini baba Katikiro tulini Katikiro ti baba Katikiro aliyo yena soloba inonola ebyo ayi fito yaniriza abageni abambedde n'abalangira baidye twawaya nabo okuva ku ncho saawa nga yina saaga 7 bagolola bayiraira batuuse bulungi nga baba asiimye okutola omumbedda wano era twena twasanuike twabugana isanu era nga bayibuli bwekoba nti omuntu anafunanga omubezi era ekyokubiri notolanga amakulu ya Gazabu ne father netwalira Rebeka netwala bazade ba Rebeka amakulu ne Zabu byona byabaire bingi ife nga abazaire we are so happy tuli basanufino we are proud our prince Ochitibwa Governor Diopo Okuna has done us well has done us good atukoze kirungi ino yatwongaire ekitibwa nga abasoga nga abebusoga nga abemayuge nga abekyalo kino nga abagosa ife tuli bayise mugosa omuziro nange yatukoze bulungi ino yaleeta ekikejo kukyongera okukigumiza n'okukiraga abantu mu bungi bwakyo era buli mugosa wali kyakyanca era buli owenange nonyenderu kyakyanca mama yagira okufumba mama ali kufumba ali mu ikonero eyo banga ife ekyetweta wedding kyetweta embaga eba kwandula mbazaire eyo nibeeta embaga then wedding formalizing nsonga edo mu church so embaga yaweerya kwani mu church bwotuuka bakubuuza nti omuzaire wona aliga odinga yafa bakoba ati mpano balete koji oba mukuza meyatambula nga ali omulamu omuzaire natwala omuwala mu church yamugemya kanisa yatandikirawo so kanisa ekakasabo kakase nti omuzaire kitufuwaganye sonzo omuzaire naganye emikolo gyaweere ki olwaida ebisigaire ebyo mama ali atya mama yakwatesa ebyo byange kati ebyo bya Katikiro Minister wa Information, Minister wa Culture, ebyo kati bya Kingdom. Nze mbuuza binfaako nga dada. Kuba ekyo title yo mwagimpaire. Ndi dada wa Busoga. So kumbuuza dada Busoga ni wani obaawa. Ebyo nsobola okubeera nga bwe mbikobaire ntimba musente mulumba wake. So abasoga eyo bana abaisi bagateire wano bali kwewuunya engeri wakuzaamu mama afuusaine bantu Mutesi Joviah nga bakoba MPC enungi so tukobere kuko katidi engeri wakuzeemu tomana bona basobola okukuza kyona tidda akyogera ku ino kubanga nkobye ndi kati ole mama mu mbeda okuba nikyo omwogera ku kyonkyonkyona kibaako emisoswa kibaako protocol ekyo kikulu tukyegempa okuva kati banange abasoga banange kiba kibinza okutandika okuwalampa mama n'endogero omusoga ate bagera nti gozaala akola ki akula tibwe kiri n'olugero lutufule n'okisoga ndakabukobe nti ife tukuliza tukulira mu Katonda tutira muki mu Katonda mwe tubitira okuza abaana n'okusomesa n'obagundula mu mpisa entuufu era twakawa nti n'omwana yesaaze yasoma yamala okusoma mewa mugaba yakuleeta omusaada yayandula yaja era kye twakoze. Okay, so nga abazaire kumbeere ne obulamu buno obuyaka ndidira no kumukolo abakuumi baidye abamabundu amamutoka agakumu bwa Kyabazinga embeera eno timwagitiira ino ekitabanga wokuku embeera tiyinza agitya kubanga nko tubikulire mu waka nze embeera chairman LC1 wakukyalo kuno emyaka 25 mbaire enkola mu government ya President Museveni era mwekankolera mwendi ate omulimu gwenkola ogw'obwaradisi bankuuma nina abapolisi babiri nini omusikale wa UPDF so ebyo nabimanirire ebyabasirikale okuba kumpi naki
okuba kumpi ninze. In fact kizira mutawana ate omuntu obanga toli mukozi wa bikyamu otyaki ife tuze kikyamu kye twakoze twena Katonda yageza atyo yatuwa ekyo. Okay. Ekisembayo isubiki nga family lye muli nalyo eri buti mama ine bantu buti wabusoga tusubira mama ine bantu okukunga abasoga okubagalala basoga okulima emmere basoga okusomesa abaana basoga obuyondo bityo nga bwaviire no boyagaineka iwe mwene webonaire kuboyagaineka ebyo bye twenda bijje mu maiso promoting n'okusingawo values the kingdom values the culture the rich and norms to the promoting nedinatuyamba okukuza abaana iwo bayire owulira bino ebyebisyaga nti abantu balagire benda kulya bisyaga benda biti ndowooza alina olugendo olw'okwongera okutegeeza abantu nti culture kintu kikulu ate culture kitegeeza kuzaala kwala kusomesa abaana kulima mmere kubagundula wabonako homosexuality person azaala bazaala so alina olugendo lw'okwongera ku generation eno kwogera nayo kyendidi nti Joviah Minanso mama Ansoni omumbeda era niwe oli kundeetera ebyo nzeko biti bisalina mumbeda mukano adakola omulimu gwe ng'omuzaire tiyetaga kugalaga akidi ekyokukola mama. Okay. So status eno abantu bali kukubira amasimu nga bakuyozayoza embere lyetya kwisimu lye busawe no biringe embere eriwo nga webere bulidde oba olibonanga kirobera abantu bali kubereza amasimu ndikubona ku social media kuba zena ndi kutida kwegana byo bali kubereza ndi kubibona ino ndibona bingi ino ku social media nenda akabo komete babe bayikaikamu basagambe basanuke musanuke nungi baba Kyabazinga yayenda osanukamu tusanuka ne tuvumagana ne tulwana ne tunwa ino ne tukola ki tuogere ebigambo ebiwo omukuwulirisa eri abantu tutawawaza matuga abantu tulage nti abasoga modo tribe tulage nti abasoga ki modo tribe era nga president bwe yakoba olulala palise eyo yakati ezira kika kigezi nga basoga ezira basomi nga basoga ezira bamandi n'abategevu nga basoga so abasoga era wakati otuka mu Uganda tatika kuni ku busoga okuyidinda oba tutuse kuni na ya Uganda. Okay. So for us I think to encourage abantu basanuke there is kizira mu setan oba tubisiwereza message di disisita za maiso na matuga abantu we have no problem tuda kulobera abantu kusanuka nze nalobera abantu ti mutogera ku bayole. Yes, I'm part of them in the community. Yes. So bada kwembe nemba bada kole bitontome bada nabandi bada kuindo kuchala ko wachi hayo kukuchala kiba ku program wakati iwo yagaine nga ndi kuva already ndi kujja kuunimiro. So nze mukama wange anku bisimu yakati je MAYUGE mu family ye batwaire ine bantu wabusoga tukwenda tuogere ko nabo nabanga ndobe nakoba nti ayibusawe eyo ejika sawe no ye najike oli yakati iwe ogeze kujja Katonda yayamba njiro okutuuka nti ingamba ne bananga abandi. So koleso mukisa guno nga tumalikisa webaza abalangira n'abambida abaidigano wachazi zaido abajira ni mama wabusoga webaza abalangira n'abambida abaidi abakulembera sabalangira okuida okukyala mwakoze bulungi mukolo gwawomye gwatambwire mu nnono da busoga budina okutambula era tukoba n'abandi time bwe natuuka I think ndowooza Katikkiro nibe kigemako baada kutandika okulaga abantu mu mikolo gy'okwandula bwe gina okutambula mu busoga tweyanza Katonda ekikoze ekitibwa n'ettendo biire eri Katonda ate mwe n'abalangira n'abambeda abawo obulamu obulungi abawo enkulankulana abawo okwendagana era mwanirize maama eyaidye muli. Okay, tuyanziza we balekaire ko tuwaire era twena tukuyazaliza kikulo na kyatusewo era tuli basanufu nti watendeka wazaala watendeka omuntu omwana obulungi mumpisa oba oliawo butyafuuse ensonga nife twena okubanga buti obwa Kyabazinga zena ndi musoga aye ojja ku social media wona basimye mama ti kyangu bantu kusiima
ayinze ndi bona status eda abantu batimbye mama Basoga Abaganda Abanyankole basimye mama so mami bamusimye so otwese ekitiibwa sena ndi musandufu bambi kitwe tulindiriranga bwe bali kuwesa Busoga kitiibwa ndi Yazid Yolisigira tujja kusikana bakali kusubscribe ya please go ahead and subscribe, like and share our videos. Mpulira bulungi bakukamera nga Mutesi Joviah nga ne bantu Kyabazinga namutwaire kubanga kiba kirina kyekyongerako okutulaga nga ife tona twaba proud tutyawo omuwala oyo mulungi aviire MAYUGE kubanga Joviah beeti muwala wampisambi bamuyitowe kuba abantu bayi tumubonanga kati muwala kati kunze nga nze munanga kyamaanyi ife nga abantu be MAYUGE twesimye ino okuboneka nti baba yasimye yatoola MAYUGE mama waife nze nenda okutegeeza nti MAYUGE bugaine isano emisokera irala MAYUGE bugaine isano era buti mu disitulikiti dono nedikola Busoga MAYUGE yandawulo mwala Kyabazinga gwe yatwaire mwala waifwe akulira kano wa mwala wampisa nungi many times katuzira ku interacting birthday parties then I've been participating, so we are grateful kuba nti Kyabazinga among the places yasazeo yafuna mwala. I call her my daughter really because the father is my good friend. Maina na mwaya Hadija okuva district MAYUGE nga ndi mtyami wa St Mulumba neiba w'abayole Stanley RDC tuwulira bulungi okuba nti Kyabazinga yasimye ife abe MAYUGE nga nifo twazaire mama Busoga tuwulira bulungi tulina isano era tubasanufu mulina isubi kyerine bantu ndowooza ntusuubira okuba nikye tunabanga nakyo ndowooza omwana waife aida kituusanga tusobola ofuna gye twetaaga n'ebintu Joviah be mu mwidi abaire nga yeshaata Joviah mwana ife azira atabuka wala kaikaika mukampisa tikabi kuba tikukobe nti ndidi nti oba yakola ku kino mulala mwikaika amaina ndi Mutesi tubulira bulungi kubanga ise bantu yatwere mu area yaife eno omuwala oti n'oyo era enkulankulana eyinza okuba ngesembere MAYUGE yaife kuba era esiba tuli bayitulizira nga tukiwuliranga buwulire eyo aye twena okuba oti nekino yakibanga ekintu oti nekyo kiri ewaife wano tubonanga mukisa gw'amaanyi ino era enkulankulana edda kugira nga yeyongera mukitundu kyaife kyona Kyabazinga yatwaire gano omukyala Joviah mbaire mu mwidi bulungi so ibo muwulira mutyanga abavubuka abo ku kyalo kuno ng'abavubuka ab'okukyalo kuno ku saidi kyatulumyemoko katono aye twaba bagonvu kubanga era neire ng'agiire mu bufumbo obwo bwe yagiiremu twena tumusabira ntendenderere ku lwa Kyabazinga nga bwe yalonze mu lubiri olulungi olubiri olwikeikamo era olw'omulembe yalonda mu omuwala Joviah ku kyalo St Mulumba twenda dibe ntendenderere miagire dibe mikisa myerere eba ngaina bantu nga yakwire waife MAYUGE tusobera nga MAYUGE okufuna ekitumu ery'amaani byona okuba mu Uganda okutegeera nga MAYUGE district yona abantu bagitegeere zemba nfunye omukisa Kyabazinga omubona kubanga mbaite mwidi kale gabanga atwaire eno omukazi mba mfunye eisano ly'amaani kubanga ndamubonera kwawo era kaba agamisteyo asobola okufuniranga kutwena twafunira ku